uyabuza umuntu ubaba uthi hawu la kwaShembe niyamkhonza uJesu ngathi mina nakade ngicula ngithi ngoJesu umkhululi ongafiyo manje thina uJesu mehluko esingamfuni lo othwalwayo makuyiphasika abantu bamokhalweni bathi basentabeni intaba isenhlakazi Amen. uyabona manje ke ngithi mina umehluko siyamkhonza uJesu kodwa sifuna lo ophilayo wayisukume siyishosha umehluko wethu yilo awukho umuntu awukho omunye nje awukho nazi isihlabelelo sinesiphambano ngoba vele sifuna thina uJesu lo wayisukume siyishosha simfuni lo othwalwa abantu iplango ngalikhonza kuphamba khonza uThixo ophilayo Thixo nombombo omude akhonza ephakameni khona inkosi uShembe